named Timothy. Timothy was the PA of Paul. But Timothy was not of the idea of assisting Paul fully. If you read verse number 10, I know our president is a Bibleist. The Bible says, he says, I will not come to Corinth. Instead, I will send Timothy to come. Your Excellency the President, anytime you want to accomplish your mission, you want to accomplish your purpose. If you see somebody who is not of your vision, just as Paul did, Paul is sent to Corinth. I'm a Bibleist. The Bible uses very friendly words. It says, I will not come to Corinth, but I'm sending Timothy to come. In other words, he noted that Timothy is not of any help, and therefore he had to send him to go. Praise the name of Jesus. Amen. If you want to accomplish your mission, you must look for somebody who is like-minded. And I want to say this. We are so happy to have Professor Kindiki as your deputy. We have come to realize this man is like-minded. It comes a time when you excuse your friend, no matter how eloquent he is, no matter how good he is, and send him somewhere. If you read verse number 11, maybe you can go with me to that verse. Allow me to paraphrase. The Bible says, Apollos will not come with Timothy to Corinth. Let him be left and continue to assist me. I want you to look at this point. The person who lived so long with Paul, the peer of Paul was Timothy. But realizing that he is of no help, he excuses him to Corinth. There, he appoints somebody else by the name Apollo. And Apollo continued to be the peer of Paul. Praise the name of Jesus. And therefore we must accomplish our mission. Your Excellency the President, this will go down in record that Akolino community are in State House. Since the time of independence. Because I'm a historian. We have never had a church service of Akolino in State House. With all the presidents who have been there before you, this is a great love you have shown to Akolino community. Praise the name of Jesus. And especially coming and worship together with you. Akolino community have been regarded as, you know, minority in our nation. But this time around, Your Excellency, you must have realized Akolino community is over 2 million. And no wonder that is your Excellency the President. You cannot ignore us. I want to say we are very grateful
tunashukuru sana. And we are here to march and walk with you. Na tuko hapa ili tutembee pamoja na wewe. And allow you to accomplish your mission. Na ili tukusaidie kufanikisha maono yako. Now let me come to the timings. Tutaangalia zile wasaa. Paul says, Paulo anasema, I will stay here until the Pentecost. Nitakaa hapa mpaka Pentekoste. It is like he is doing his calculations. Ni kama anapiga hesabu zake. Anaona kwamba mission yake haitakamilika juzi. Na anaona kwamba hatamaliza maono yake. And then he says, na anasema, according to my plan, kulingana na maono yangu, I have to stay here until the Pentecost. Lazima nikae hapa mpaka Pentekoste. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If he could have gone before the Pentecost, kama angeliondoka mbele ya Pentekoste, he could not have gotten enough time hangeweza kupata muda to carry out his mission. Kufanya mishoni ama maono yake. Your Excellency the President, mtukufu rais, I want to believe your mission nataka kuamini kwamba maono yako cannot be completed in 5 years. Haiwezi malizika kwa miaka 5. Bwana asifiwe. Amen. Cannot be completed in 5 years. Haiwezi malizika kwa miaka 5. Paul is saying, na kile ambacho tunasema, I will not come this time. Paulo anasema sitakuja huu wakati. So you need to give me some time. Lazima munipatie wakati kidogo. And according to my calculation, na mimi kulingana na hesabu zangu, I will finish my mission. Nitamaliza kazi yangu until the end of the Pentecost. Mpaka mwisho wa Pentekoste. You people, you know what I'm saying. Na nyinyi watu mnajua ninachosema. Akorino, praise the Lord. Akorino, Bwana asifiwe. We are here to encourage you, Mr. President. Tuko hapa ili tukutie nguvu rais. That you may accomplish your mission. Ili uweze kufanikisha mishoni yako. And accomplish it fully. Na uimalize mwafaka. I don't know when the Pentecost, when it is your Pentecost. Na mimi sijui Pentekoste yako ni lini. You tell us. Wewe utatuambia. When do you think you finish your mission? Wewe unafikiria utamaliza mishoni yako lini? That will depend. Hiyo itakuwa vizuri. On your day of the Pentecost. Italingana na siku yako ya Pentekoste. I want to believe that you realize what I'm saying. Na nataka kuamini kwamba mnaelewa ninachosema. The day of the Pentecost was an event. Siku ya Pentekoste ilikuwa tu ni tukio. And when the time came, na ilipofika, Paul left. Paulo akaondoka and proceeded to Corinth. Na akaenda Korintho. And then when he went to Corinth, na alipoenda kule, he told the people of Corinth, akaambia watu wa Korintho, I have finished my mission. Mimi nimemaliza kazi yangu. I have now come to join Timothy. Na sasa nimekuja kujumuika pamoja na Timotheo. Praise the name of Jesus. Amen. And therefore we are here. Na sasa tuko hapa. Just to give one an encouragement. Ili tukupatie nguvu. You know, sometimes, Mr. President, you need an encouragement. Wakati mwingine unahitaji kutiwa nguvu. You need somebody to rub you at your shoulders. Unahitaji mtu ambaye atakuwa anakupapasa pale nyuma. And tell you that you are doing something good. Akuambie kwamba unafanya kitu kizuri. A Corino community are not those people. Wa Korino wako hapa. Who instead of appreciating the work done by the president. Na sio wale badala ya kushukuru kazi ya president. They keep on actually talking negative things. Wanaendelea kusema mabaya. I am a witness myself. Mimi nimeona. What you did for us. Kile ambacho ulitufanyia sisi. When you were the deputy president. Ule wakati ulikuwa naibu wa rais. Although the speakers will come and talk about it. Hata kama wanaozungumza watazungumzia. But I still remember how you really bought rad for us. Lakini nakumbuka vile ulivyonunua ukanunua kwa ajili yetu. And it is good for a Corino community to know. Na ni vizuri ili mjue watu wa The Korino. idea of having a pastoral training did not come with us. Ile wazo la kukuwa na mahali pa kufanyia training. It came with the president. Ilikuja, wazo hilo lilikuja na that time he was the deputy president. Ule wakati alikuwa ni naibu. Hallelujah. Amen. So ours kwa hivyo sisi is to make sure ni kuhakikisha before your Pentecost ends. Kabla ya mwisho wa Pentekoste yako. A Corino will have gotten all things. Wa Korino tutakuwa tumepata kila kitu. We are requesting you kindly. Tunakusihi tafadhali. Do not cross do not reach to the Pentecost day. Usifike siku ya Pentekoste. And then you leave. Alafu uondoke. Without doing what you started long time ago. Bila kumalizia kile ulichokuwa umeanza mbeleni. And with those many remarks. Na kwa hayo mengi. I feel like I want to say God bless you so much. Nataka kusema Mungu awabariki sana. But have this from me. Na ushike hili kutoka kwangu. We are standing by you. Sisi tunasimama na wewe. And there's nothing that can shake us. Na hakuna kitakachotutingiza. Dennis Itumbi. Actually, you know what you did for us. Hata wewe unajua ulichotufanyia. We are no longer two.
Sisi hatuko wawili. We are one. Tuko moja sasa. Our president knows all that. Hata rais anajua hayo yote. That short money, it will be, God bless you so much. Yule mtu mfupi mitumbi. Mungu Your akubariki wisdom sana. cannot actually be ignored. Maarifa yako haiwezi